Danas u Srbiji više od 60% građana koristi internet, a skoro svaki drugi ima takozvani pametan ili smart telefon. Čini se međutim da većina ljudi koji ih koriste još uvek nije izašla iz klišeja koji internet izjednačava sa korišćenjem društvenih mreža, a malo njih to koristi u marketinške svrhe. Prošlog vikenda u Novom Sadu u Resetu organizovan je događaj koji je bio posvećen upravo tome. Kako da internet iskoristimo na najbolji mogući način. Internet. Najviše definicija, najviše mogućnosti. Digitalna tehnologija koja nas uzima i tera da joj se prilagodimo. Ipak nudi nam mogućnost da sami odaberemo put kojim ćemo ići i njegove prednosti koje ćemo korišćenjem ostvariti. Da nije interneta, ja ne znam na koji način bi možda ispromovisao taj svoj rad i rad nekih mladih ljudi koje ja promovišem, a kojima se baš ne daje toliko prilika na medijima kao što su televizija, radio ili novine. Recimo, moju Facebook stranicu prati oko 70.000 ljudi, što je stvarno veliki broj. I naravno da vi samim tim vrlo lako jednu informaciju plasirate, imate nad njom kontrolu, znate šta ste rekli, tako da u tom smislu je jako dobro, sigurno. Prosječan korisnik interneta posećuje najviše 5 sajtova. Stručnjaci koji se bave digitalnim tehnologijama upozoravaju da se ustaljeni šabloni poput društvenih mreža i banera moraju prevazići. Hoćete da kupite polovan automobil, na primjer. Šta ćete da uradite? Pa većina nas će otići na internet, ako i sami ne znamo da se snađemo, ima tu neko ko zna. Hoću da kažem da tehnologija postoji, znanje postoji, mislim da u ovoj zemlji nema dovoljno sadržaja koji mogu da animiraju ljude da više koriste internet i informacione tehnologije. Daleko od toga da nema i loših primjera. Ekipa državnog posla svoju popularnost stekla je najvećim delom zahvaljujući internetu. Za kratko vreme, iako nisu tražili, dobili su čak 35 profila na Facebooku. To može da bude u nekom momentu dosta gadno kad neko ko ima državni posao profil pa postavi nešto rasistički ili, znaš, ljudi odmah, ja ne znam, malo ljudi ko da ne znaju da se to dešava, mislim, odmah odvratni ste zbogom, ne mogu da verujem, mislim, čovječe, pogledaj, ima 35 profila, mislim, nismo valjda sve to mi. Može li se u današnje vreme govoriti o realnom i virtualnom svetu? Ta tradicionalna podela potpuno izgubila na značaju jer živimo. Savet kako da iz tog moćnog sveta izvučemo najbolje daje nam narodna poslanica Gordana Čomić. Internet je kao velika biblioteka u kojoj ima kafića, gdje može se priča, ali je pravo bogatstvo interneta biblioteka. I onog trenutka kada uđete u taj virtualni svet, možete da izaberete da li ćete živjeti kao pas u toj biblioteci, ugodno, slušajući šta pričaju, reagujući, ili ćete koristiti sav potencijal koji vam pruža ogroman broj informacija na internetu. Glumci, pevači, političari, biznismeni. Ipak, jedno im je zajedničko. Internet im je svima dostupan. Digital Night bio je jedan od primjera kako to mogu da iskoriste. Uz mnoštvo različitih zanimljivih sadržaja, uz znanje i tehnologiju koji već postoje, a pre svega uz dobru zabavu, predstavljene su mogućnosti kako da se svet marketinga obogati.